macoke kuriwe ciangaisha ndikitwo mutharabaini turaga ngorogona andu ake mone mugambo wake naguo riu nukwanirira akeraga ndoke macoke kuriwe weregete kuhonoka cio ndikwimena nakioro regete uthingu akenyarara cawendaga muoyo wake neuithaga auhonoke mitino ya muoyo uyu weregete kuhonoka cio ndikwimena nakioro regete uthingu akenyarara cawendaga muoyo wake neuithaga auhonoke mitino ya muoyo uyu. Just to rectify, nimeambiwa mazishi ni Tuesday, sio Thursday. Aliyesema ni Thursday alikosea, typo. Alikuwa anaandikia Miriam ni Thursday, ni Tuesday, ikajiandika Thursday. And it is very well, wale mko na simu hizi za mikono, ukiandikia mtu message, angalianga typo. Are we together? Angalianga typo. Kuna siku moja karibu tukosane na mama Hassan. Nilikuwa nataka kumwambia I love you big. Instead ya B kaandika P. Leo gikinya musi ni kwale kuru. Tondu naona yathomire. Yes. Sikotheka muno ni uri hika. Omenya maundu maya ni mahappen. Are we together? So unapoandika angalia typo. Nini kule mundu wanumire na tikwenda no menye thimu ya mundu kiugo kiria mundu cio agagutumira na tikiega umenye ni andikaga kaingi. Are you together? Kwende to imwe cia Gikuyu tanu ni hinya muno mundu ethimu agutumira ritwa gwithithimuko no ungiona mundu agutumira umenye ni ari andikaga. Are we together? Kwe andu mandikaga ciugo na nicio kaha kaingi tondu sometimes when you touch kiugo kiria ni go save gisaveaga. So especially amuhonokete roraga typo ota gutumira mundu Huduma Maken esirie ni kitio wa mwagira no niki ni typo ithu igo cio nda kwandika Thursday Tuesday irandika Thursday nigetha ona information ukamikaga sure ni athie correctly uri efatie guthie thimu-ini ya mundu. Praise the name of the Lord. It is our time to go home and rest for tomorrow's events wherever you attend. Na mimi nakuombea Mungu, may God deliver you from the spirit of failing. May you go and succeed in Jesus name. O mundu athi kuria guothe athiaga muthie mukone wega maundu-ini maria mwekaga thie imuone wega na Jehova ro mwiguuriria nigetha muge ciugo ta iria ninyonete Ngai uria wonaga. Amen. Niulize tu leo, kama uko hapo na ungependa leo kanisa ikusaidie na chakula tu kidogo hapa, usimame tukuombe. Sisi huwa tukusimamishi hapa uonekane una shida. Sisi tunakusimamishanga to declare that wewe hutaishi kusaidiwa, hata wewe utasaidiana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba leo umekosa, kujeni hapa niwaombe. Njoo hapa, kuja hapa. Kuna neema ya Mungu kukusaidia. Njooni hapa. Chakula kinapofunguliwa hapo, Brothers of Compassion mungekuwa pale. Dongo kuja uattend huyu. Amen. Wacha uonekane na mtu wetu wa welfare department. Amen. Na widows waje hapa. Widows msiwahi wachwa nyuma, hawa watu wakija hapa. Kile kidogo mtu atapata aende nyumbani apike na familia yake kwa shukrani. No need enda kumuhoera. Amen. Wapangeni vizuri jinsi watakavyotoka pande hii tukimaliza kuomba, ili tuwaombe. Hawa ni watu wetu na ni washirika wetu ambao kwa leo wanapitia hali ngumu, lakini kesho hamtaipitia katika jina la Yesu. Ni leo tu
no umuthi nikio ndimuinagira ngamwira umiriria ikurorete gukia ino nduma yoborithio ni utheri kiria twatereire Misiri Ngai atuire tondu gutire yura na ndikie umiriria ikurorete gukia ino nduma yoborithio ni utheri kiria twatereire Misiri Ngai atuire tondu gutire yura na ndikie. Nataka watu wote wasimame. Hata wale wanatembea simama mahali huko. Hata wale wanatembea wasimame mahali walipo, tuchukue baraka. Ndio hawa wakichukua chakula ni kutoka kama tumeenda. Praise the name of the Lord. Kila mtu asimame tuchukue baraka. Tunapoelekea manyumbani, salimia jirani yako mwambie mimi nimebarikiwa. Mwire tiga kuhuthia ndakwira uguo. Mwire onokorwo ndurona na maitho ma mwiri. Mwire ngoro-ini na roho-ini niguo kuri. Mwire nie ndi murathime na ndingirumika. Mwire gutiri undu kana kindu kingijokia thi. Nie ndi murathime noguo niguo njui. Praise the name of the Lord. Nataka kuwabariki ya kwamba juma lijalo mtaona wema. Mutapatana na utukufu wa Mungu. Mnapotembea mtembee kwa amani. Mnapotembea mtembee kwa furaha, kwa sababu rehema na neema za Mungu zitawatangulia, zitawafuata nyuma kando na kando. Inywe mwathie kuirigirwo ni wega wa Ngai. Gutiri unomwe wanyu guthie gukoma thibitari. Gutiri unomwe wanyu mbeca cianyu cikurira kundu gutaramenyeka. Mukwiguna no tonga wanyu no murehere gitio no murehere riri thiini wa ritwa ria Jesu. Riu nyita guoko mundu ucio ungi umwire muratatigwo uhoro na ndukaigwe urungoro twatigana miriti ngoro muratatigwo oro Ngai endane torionana Ngai endane torionana ringi twatigana miriti ngoro muratatigwo. Mwambie tupatane ibada za katikati. Noto kumwira murie unakujanga. Akwira atia. Amen. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitwagutia nigutuhe mweke wa gutinda nyumba-ini yaku. Ngai wa matu-ini nitui kigongona kihokagirwo andu aria wendete. No muthe Mwathani iruga riria urugire ni ithuĩ utuire ari a iruga riu. Nitwagucokeria ngatho Mwathani hamwe na aria megutwirораgira, aria matindania na ithuĩ television-ini na mitandao-ini. Ngai wa matu-ini ona aria twatinda physical, ndaguthaitha utugaire kirathimo. Wauga umuthe ni waturekereria nigetha tume ukombo-ini tukone mawega. Wauga umuthe ni waturekereria nigetha tume ukombo-ini tukegwatire maundu maitu. Mwathani watwira ni waturekereria ona tukegwatire maundu maria mari maitu. Ukiruta ciana cia Israeli kuria bururi wa ukombo wa matwaraga nigetha makegwatire maundu maria mari mao. Ndahoera andu aya megwatire utonga wao. Ndahoera andu aya megwatire ugima mwega wa mwiri wao. Ndahoera andu aya megwatire ng'undu na cikaro ciao. Ndahoera andu aya Mwathani megwatire thayo na gikeno kiao. Makiuma na murango uria Mwathani igai riria mundu ekogirite guku Ngai uromugaithiria. Reke kiumia tuthiete macemania na wega waku. Reke kiumia tuthiete macemania na riri waku uria ugucagiriria maundu maria mega thiini wa ritwa ria Jesu. Ihoya riakwa ni gutikage ona mwokora kana ume njira-ini ciaku Mwathani. Maturie wega-ini waku Ngai wa matu-ini tondu wametire wega-ini wina mubango wao. Ngai ni wega tondu ni ukumateithia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Nikio twahoya na twacokia ngatho. Naguo wega ciana cia Ngai o inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai na akamwĩtĩra wega-ini wake. Iyũkiai kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtoimagwo thutha nĩ kĩeha. Iyũkiai kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtorotagwo ona kana gĩgaikĩrio maitho ma thũ.
Iyuke kirathimo kia Ngai kiria gikomuruta kombo-ini wa gukomba mutuike akombaniri. Iyuke kirathimo kia Ngai kiria kimutwara na wega ona gikamucokia na wega. Mugigathie ngendo cia kuraya Ngai akamutwara na akamucokia. Mugigatiga ciana cianyu muthie kumatha mugathie na thayo na mugacokerera na thayo. Jehova arotuma mwarirwo ni riu aria wega ona utheri wake umukinyire. Jehova arotuma mwarirwo ni riri uria gucagiriria maundu maria mega na manene muturire-ini wa mundu. Moko manyu marwekirwo rugari wa kumatha na kuona, na wona mwamatha moko manyu marwetekera kurumio ni indo icio. Jehova aroreka mwegune na kiria mwethaga. Jehova arotuma mwerehere uturo mwega na kiria muonaga. Aromugitira kumana na mirimo, aromugitira kumana na tho, aromugitira kumana na memenyi. Mwathani aromuturia mwina thayo riumagariro-ini rianyu na ihundukiro inyui muri arathime. Kirathimo kia Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kiroikara kiroimagara na kirothi hamwe na inyui riu na hingo ciothe tene ona tene. Mathiai Mwathani inyua thingu murire murungi kigongona. Mathiai